Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Наворо сар кардем аз молбозори Қумсангир, ноҳияи Ҷайҳун. Аз моли савдошидагӣ, гови гусоладори ёш. Ё якм ё дуюм гусола. Гусолаш мода. 22000 сомонӣ харидааст. Ати гусолаи модааш. Ширша чанд қа гуфака? Ширша намедонам. Мана чочош бародар. Ширша ширш да охирша. 22000 сомонӣ харидааст бародар. Наворо давом метем, шивидои зур омада. Наворо пурра тамошо кунед. Ин або бародаро говҳои гусаладори Карпати гусолаш буқача будааст. Дуюм гусола саҳару бега 10 та шир ба гарантиш мегӯяд. Модели пур гирифтам бигирем мега ба гарантиш. Ака бузург чанд када мея? 27000 карда бозу. Чанд рӯзои ака? Чанд ка шир дора? 10 литр мега мода дузайсаст. Алаф холи қати саҳар бега 10 литр шир. Ҷабо як тайдига гови гусаладор. Ишам гусалаш мода иша? Гусалаш мода. Шириш чанд қайра? 6-7 литр саҳару бега. И якм гусалай ба фирма ёша. Мана чочош. Чочош чанд вақта шаyd намедонем буда. Мана чочош шо тамошо кунед. Нарх қанча буна? 24000 сомона иш якм гусола. 24000 сомонӣ муомила дора. 6-7 литр шир саҳару бега. Хоб ҳамин дута гова оз номерош ҳам мемонед. 24000 сомонӣ муомила дора. Бозор 20000 21000 кадеста бародаро. 20000 21000 якм гусола. Бародаро ина якта гови зарди базе биёфтем, беҳад гови базе бай. Якм гусолаш ҳоли шириш аниқ набуда. Гусолаш мода я? Гусолаш мода. Ҳоли шириш аниқ нест. Ҳамин тақрибан аста ёхи 6-7 та шир. 6-7 тара ба ҳузур метиям бародаро. Хоб. Нархиш 26 та гуфтия? 28000 муомила дора. Бозор чӣ кард? То 22000 бозор кардагия. Якм гусола, гусолаш мода. Дина зоидаги будааст бародаро. Гусола як рӯза оли нофош истодагия дар ҷош. Говне ки беҳад базебай. Бародаро ина якта гови шведи ёфтагем қати буқаш. Не буқа равинем бародаро. Буқаи беҳад базебай. И чанд моҳа шида ка? 5 моҳара буд ка. 5 моҳара буд када шира ба фикр ки пурра худиш задагия шира. Оча бачара 68000 мега муомила дора. Ҳамҷа бародаро гуфтанд 55 та када оча бачара. Оз ширам дора? Чанд қа? 8-9 литр шир дора бародаро. И буқа оли ширхӯра. Ҳамҷа бародаро гуфтанд 55000 кадаги аст. Акои баландша ё средниша ё пастипашам кадаги усунша маълумоти пурра гирифта натонистем бародаро. Неки 55 дидаги мега. Мана чочош. Буқаш беҳад базебай неки. Ана буқа ра бинем бародаро. Беҳад буқаи базеб. 5 моҳагира буд кард мега. Бародаро ина гови сурхала сименталои гибрид. Симентали тоза не гибрид шай. Гусола буқача бахша. Гусолаш буқача. Шириш чанд қа яка? 8-10 литр шир дора саҳару бега бо гусолаш мехӯрад. Беғарза гусолаш ҳам қа.
гусолаш буқача. Буқачаш базеб. Нарша чанд гуфти ака? Бозор чӣ ка? 35000 муомила дора, 27-28 бозор кардаеста. Инам қилам я табу я бор тамошо кунед. Ана чошош. Ин заминда наҷуша. Шик баса. Номерора гап зан ака. Номерот 908 80 28 59. Адрес? Адрес ака ноҳияи Балхи. Ноҳияи Ҷалолиддин Балхи, Калхозобод. Деҳаи Абдуфайёз. Манаи моли манаи бародарам. Мебари, меҷӯши, месанҷи, бас сумша мети бародар. Мебари, меҷӯши ака. Каси харидора ина марҳамат. Ина бародаро гунаҷинои буғузи шивидои тоза. Наиш бо наздиктар будаст. 60000 муомила дора. Ҳар душам якум гусалагишта буғуза. Ҳар душам иш наздиктара ва иш камтар оли ҳаст ядмо. Хоб иша 60000 мега муомила дора ва иш 55000 муомила дора бародарам. И дуюмишта буғуза я? И дуюмишта була бародаро. И якумишта, и дуюмишта. Хоб якта гусалакадага. Иш чанд моҳ, иш чанд моҳ? 2 моҳ буғуза. Иш чӣ? Иш қариб омад. И 2 моҳ шуда буқа рафтагиша. Иш уже синакада тайёр шудагия. О беҳад базеб. Бародаро бозор иша якум гусалагиша 48000 нарх када. Ҳозирашта додаги нест. 48000. Иша ако шоли нарх аниқ накада мега. И якум гусалаша кадаги дим гишта 2 моҳ буғуз. 48000 иша кадаги бозор. Ҳозирашта додаги нест бародаро. Бародаро гузаштем ба ҷои бухо барои бастан. Най бухара 13500 бозор кардаеста, надодаеста бародаро. 13500. Бухам бухаҷона яка. Хай базе. Баъд ози савдои мунаи рафтаеста бародаро. 13000 соҳибаш ҷои сумгириш мега. Харидор 12800 кашокаш дора. Ана бухара. 12800 харидор ам часпидагия. Оз надодаеста. Мода. Бис мода бародаро дута бузғола савдо шудага. 700 я ҳар якташ. 700. Хайко, раҳмат, гап нест. 700 харид аст бародаро. Бародаро буқа барои бастан. Буқаи базеб. 13000 сомонӣ надодаеста ҳозирашта. 13000 сомонда ҳозирашта. Ҳозирашта додаги нест. Раҷинои чорнапёстор бародаро. Калон шидагиай. 6-7 моҳ мега акул намедонем. Бовар кунед, марамат бовар кунед. Бовар накунед ихтиёртон. 6-7 моҳ 11000 муомила дора. Сетта гусолаи гуноҷинои чорнапёстор. Бозор чанд кад оҷе? 98 ҳар се аҷе, ао. 9800. Бозор ҳар сеша як ҷоя кардай надодааст. 9800. Ина бародаро нархи бухачо. Ҳоз мегирем ёшам. Ин майдошам да калонторошам. 7.5 гуфти, а? 7.5. 7.5 муомила дора. Бозор чӣ кад ака? 13500 ҳар душ як ҷоя кадагия бародаро. Бухачои хеле ранг тоза, хушрӯай, базеб. Ёша гап зан ака. 5.5. Бухача ҳар душам? 5.5 муомила дора. Бозор чӣ кад? 48 кадагия бародаро. Ино шириян оли, а?
алаф мехӯра, вале ширам боша босоза. Хоб 48 кадага 5.5 гуфтестай бародаро. Нархҳои аниқ иҷа подписчикҳо буда. Ина барачои чивалан. Дута нарбда, якта мода 600 сими муомила дора бародаро. Иноша чанди гуфти 1200? Ака? 1200. Ино нарам мода. Як нар, як мода. 1200 муомила дора. Номана барачои чивалан. Ина мода барра 1000 сомонӣ муомила дора. Бозор ҳозирашта нархи аниқ накардааст. Хоб ина барачои калон калон. Нар мода аралаш оптум бигирад 2000 бародаро. Айди ягонш мегзаре на ё не? Оптумда. Ана. Оптум боша айдам ягон сум мегзаре мега нар мода аралаш бародаро. Ино айшир бромада. Агар 13 та варда будай, аямо 13 та мехамонда. Хоб 8 та. Не, 7 та монда. Не дига хела. 3 та дав пара, 4 та дав пара. 2000 оптум бигирам 50 муомила дора. Хай кашокаш кунем бо ягон сумша мегзара. Не хелам када тамошо кунем абор. Ки хелида майда метава. Ина ҳолати аслиш. Ина бародаро барачои майда майда 1050 майдош мондай. Амрош калонтар буд мега 1000 сими, 1100 сими, 1050 фрухте мега. Хоб не дута майдаш нарай, а? Дута майда нар, не калониш мода. Хоб калониш 2000, инош 1800 муомила дора. Неҷа майдошам аст. Майдош 1200 будааст. Хоб ина. Ина кушхора мода. Ҳардуш кушхор. 22 муомила дора. Ина ҳардуш думбои зур дошта, миёншам дароз дорад. Пародаш кушхора. Хоб бозор чанди кад? 2000? 2000 бозор кадагия, 22 гуфта судагия бародаро. Хоша гавза. Ака ёра 2100 2100. муомила дора. Нарай мода. Намиш нарай 3 та мода. 3 та мода, як тана шамна. 1700 инош. Хоб бозор чанд кад калонора? Бозор калонора 7.5 карна. 1750. Ина майдаши чи? Ин майдаш Як нимазор када, на? Ира? Бузора? Не, ино чобача. Ха, ира. Не, я бачаш. Бачашун азане ино. Ха, ина заминда. Ой, бачаш истида буда ира. Чанд пол бача бача? Чобачара 5000 мегем, 4200 надудем. Ёша? О. Чория ба 5 рафтага да. И бара Кушкора. шхорча на бачаш. Ина баро. Барои ки базе чанд гуфтире думбадорша? 1600 ваш якни. Нарай мода? Ҳардуш нар. Бозор чӣ пурси? Бозор 1300 ишан. 1400 думбадорша. Баро савдо шуда 1200. Нарай мода? Ҳарсеш нар. 1200 гирифтай бародаро. Я нархои аниқи оҳанӣ. Хоб ина пеши аспо омадем. Қариби 2 сола будааст. Нархаш 25000. Пародаш чи байра қимат гуфти? Пародаш тоҷики ҳамин. Чиста ҳамин пародаи хмура. Дехони а? Нар бародаро қариби 2 сола. Бозор ягон чи кад? 16-17 бозор кадаста 25000 гуфта судагия бародаро. Аст мекин шораки хеле чақонай.